Karbi Anglong along kecheng CPM AYJ hem kangpu. Sarupathar MSC constituency angkang BJP asong kapangtang tujiapan mai kangni. Langpher MSC Ramsing timung penrat tumapan Korea Thachili Keron. Kardom Midday Express berta ke thana bangnili Vilarbon Trophy nonar jekta bertang ton pen Bokajan subdivision arlo dolamara ahawar phaikuni trainer cap arni PM AYJ hem ingpu ponsi Karbi Anglong along ke chengsi PM AYJ hem pusi hokponlo Prime Minister Awas Yojana Gramin mati PM AYJ hem Kimi kilut longcheng abang tiki icon Modi henlo alang liap phan kapanong PM AYJ hem henlo kikim kirang kipatang cheng a hemlo Karbi Anglong autonomous council EM MD phukona rudeng pen thaikuni crate troxy arni laso hem kimi ingpusya hem a hem phu icon Modi phan pekponlo kecheng CPM AYJ hem rongmong we development block c kimpon hem kimi kilut amai long MC Richard Tokbi BDO VDC chairman atumta chitongdun Sarupathar MSC constituency angkang BJP asong kapangtang Ponthujiaphan Paglangso polling station angkang Pathua Klamalong mai kipadopon Phaikuni ni Phaikrener cap arni tili hini apor malompen Paglangso Pathua Klamalong polling hini pen elong mai kangni Labangso mai along mai kachari pon soto ingti la pen mai ki phalam ti klarda pen joyram rong pi pen jaipon alhi sarpo man pen BJP Bokojan block mondola mai Pujukeshwar Sham Chetongdun la pen block mondal chunbang Lokhiram rongpi Balipathar Lems chunbang Hunaram Singnar pen Chenglok pinang an kachopapon alhi atum Chetongdun Labangso mai along Sarupathar constituency angkang ansusi BJP asong kapangtang Thujiaphan si Chethanchi mumpon la saputhak BD saratum pen RD doklong alam the than pachini pon Phaikuni ni Phaikrener cap arni Langpher MSC constituency along Puria Thachili Keron. Non malom a constituency tin along ta chutikia rat tumaphan Puria Thachili Keron ponason thak thaksi Langpher constituency MSC Ramsing timong hin penta Langpher arvat tumaphan Puria The Keron ponasai kedeng. Puria Thachili Keron ponahut alang lilong penang ana bang hubang phetumta chirap chetodun. Non malom sopor phan dihina pharman bertamu interpon iksina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihen amo piputhot birtalong wangthulo Karbi Anglong District Administration pen Phaikuni ni Phaikrener cap arni Dipu Circuit House Conference Hall along Human Rights saputhak cheroktok amai pado pen monit amana peng kacharai kom jia phan chiparipon
Deputy Commissioner Adil Khan pen kachari ponomailong Human Right pen non apora keneng sodalam the Assam Human Right Commission a member NK Borasi ang tonalam than pachini mailong apadeng kepatang ateng pen Dipu Golf College athan bang Musumi Chaudhuri la pen Human Right activist Pankaj Tirona Tumsi Human Rights nona kayhot akinang soda puthak pajurmida Dipu along kidu District Court a judge AU Ahmed Carbing Autonomous Council PSM Hajarika Penchenglok Pinangan Puben Pulok Abang Pubang Piatum Cherok Tok Amailong Chitong Dun Paikuni ni Paikrener Kep Arni Pen Banlong Karbianglong along Mantai speaking Poipi Mau Festival Katalon Pon Kapang Cheng Pona Birta Kat News Channel Sai Hempia Perang Kipen Birta Nang Pali Mantai speaking Poipi Mau Festival Banlung Ahawar Karbianglong along Paikuni ni Paikrener Kepen Crazer Kep Arni Nini Aparman Katalon Paikuni ni Paikrener Kep Arni Pang Cheng Pontang Jaimeka pen ada porpainer keba porpen lama inturpon apitu porpainer keba porpen kachetong don alhie tumapan kangtum karni pon padut detapi ongdunga sayang deng kecheng siarli misen pen pachun pon lo Midday Express berta banggila pansi kangton poniglo lain bam News Channel do me thakmi kurwang tu